seithang Sini buba gerani mekeng Awo tak gelai seithang Sini buba gerani imam Ini mekang seithang Jengno phalai janai ro Dakti lo komo rei khang Jengno thangai tangai ro Lo pani serai molang Sini buba gerani mekeng Buba gera ayo lotheng Buba gera ayo lotheng Greta Tirpalen maro nai Greta Tirpalen maro nai Ay ke coba chole nai Ay ke coba chole nai Di prasa ayo lotheng Di prasa ayo lotheng Sini matai no maro nai Sini matai no maro nai Ay ke coba chole nai Kamuni Tengui tong zang mani Usuk za tong mani Ani nokam Teng kamuni Tengui tong zang mani Usuk za tong mani Sini buba gerani mekeng Awo tak gelai seithang Sini buba gerani imam Ini mekang seithang Jengno phalai janai ro Dakti lo komo rei khang Jengno thangai tangai ro Lo pani serai molang Sini buba gerani mekeng Buba gera ayo lotheng Buba gera ayo lotheng Greta Tirpalen maro nai Greta Tirpalen maro nai Ay ke coba chole nai Ay ke coba chole nai Di prasa ayo lotheng Di prasa ayo lotheng Sini matai no maro nai Sini matai no maro nai Ay ke coba chole nai Sobawo Sengbo subalai sina Buba gerani sobawo Sengbo subalai sina Kini buba gerani mekeng Awo tak gelai seithang Sini buba gerani imam Ini mekang seithang Sini buba gerani mekeng Awo tak gelai seithang Sini buba gerani imam Ini mekang seithang Jengno phalai janai ro Dakti lo komo rei khang Jengno thangai tangai ro Lo pani serai molang Sini buba gerani mekeng Buba gera ayo lotheng Buba gera ayo lotheng
बाइस जों जतन साइमानो बसकांनि 12 तारिख आस्तबलो चिन मेगा मास गेदारिं दंगो चिन त्रिपुरा मथानि विशेष खाय चिन मत दाबि गेदा त्रिपुरा लेमना जों बसकांगो तनै चिन बुबाग्रा नेतृत्व जों त्रिपुरा मथारो त्रिपुरा मथा YTF TWF जत त्रिपुरा हा गनाङै जोंहा दिन हा क्लियरवै आस्तबल क्लियरवै सारा आगरतला त्रिपुरा क्लियरवै जों कायसा मेगा मास गेदारिं थानाय दङ आबनो रोगै कायसा दिन प्रचार रैली बाइक रैली 10 मजलिसपुर एसेम्बली कन्स्टिट्यूशन जत सिगला रङ तयै जों तिनार बाइक खाय थाङै दं प्राय 200 থেকে 800 बाइक फाइजाक ताय बाइक फाइ दङ जों तिनि प्राय 500 থেকে 600 जुबक तयै जों के सारा मजलिसपुर एरिया जों तिनो जगह बाइक खाय थाङै दङ जिन एकता न खरां जिन एकता न जिन बाइक उद्देश्य संका बसकां 12 तारिख मजलिसपुर एरिया नि बरक जारा साइमेको बङ साइमान नानै ताय त्रिपुरा हा गनाङै बरनो जों अ मजलिसपुर थे कक पिरनानै जे 12 तारिख जुतन फाइबायदि थानसागा जों थानसानि खरां जों आस्तबलो चिन बुबा नेतृत्व जों रेकर्ड खाय थाङै दङ त्रिपुरा हाव आमते रैली आमते मास गेदारिं वाइसापान इंजाखौ आमते एकटा हिस्टोरिकल गेदारिं जों खाय थाङै दङ आमनो रगै दिनै अ जे बाइक रैली हामबाय